Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ayo sambil wassalat. Ba'idan wa khariban, sa'atan wa garban, junuban wa simalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lisa gunung mengampil. Ketahuan tayo mga pagkakabayaran sa kita na may tawang to sinapag. Kita sa tawalang puas magri, pagsigan kita ko na magpintikan to hatid na patugtog pangadyan. Insyaallah ako punta ng mga nagtabada, tatawalog ta ako natusin karurat ta, hindi diyan tidak magkabugto kasi na makakurat ta mayroong pagpatilaw di magkatapatugtog na tira na sila to sa beto. Tatihan nyo na yung mga recorder singka mo, bulto na singkatas. Nasabay kasulat yung dyan mga ang lumakot sulat pagamalan sa uwa. Pero rin ang guru na ito nakalikod, nakatanam na rin ang pagpalo kung ito pagka nagkamukha niya. Yung guru tayo kung kakilan na pero singkataan, kung naruhilig ka na Katal Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman, yung kakilasita niya pumayas, para sa Fadal, Fadi wa Tumaskuro, Assalamualaikum ya Sheikh, Bismillah ikaw na. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan. Humatud naisab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari ini nasadyain abutan in suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo pengajian bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman, papasingurun kita niyo sin Allah Ta'ala
Kaya baitaan kita ni Nabi kay napusan iwan Rasul. In pag-amal sinbar iman usog iwan par amal sinbar iman babae. Ipapaurul ka to tanyo, papasinguran ka to tanyo. Mga kakasisin Allah Ta'ala, in ganap pangadyan, yatud na mo, maun pahadarat singkamu, ayat hikahang po tagto hasuratul hudurat. Di ayat ini, kakuyagan sinumat na kauna, labi aula, makuyag inumat haulihan. May tayad tumakuyag na yun sila na kauna, labing kuyag simbiyaon. Tiyawidda sila sinallahu subhanahu wa ta'ala haririhilan. Aundihil kanila, aundihil ka to tanyo sa nakawidda indayaw iwan sintaon. Mga anak ka po, tiyabaitaan sinallahu ta'ala inumat na kauna, aula-aula pabaita sintuhan na umat haulihan ini. Bang nila tayo maun, impabaita ini, magkasanyangan sila kabuhi, iwan magkasanyangan sila adlaw na kana. Maksud sing kasanyangan na kabuhi, di sila mutas di nga kabayaan sintuhan. Apabila manusia di mutas sa kabayaan sintuhan, halawm siya pamalihala sin nagpapanjari kaniya. Bang siya miutas di nga pamalihala sin Allah Ta'ala, mabiya siya sin Yahudi wan Nasara. Uinaw ni Yahudi wan Nasara, impangatud mo masanyang. Kagawa, sila na impiagmulkaan sintuhan dahing hadunya sambil paadlaw akhirat. Uy, may tayad to. Sabab pindahan nila impagtuhan, pindahan nila insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, tayong hukantan yung palman sintuhan, aumat tinapusan. Ya ayyuhan nas, ulung iwan la sa sintuhan, tiyawagin sa barang manusia, tiyawag sinallahu ta'ala, piyahatin sa barang manusia, miyagad sing kabayaan na iwan sinwala. Unin paltawakan yan, inna khalaqnakum, sa bunal-bunal tuod parman sintuhan, kami nagpapanjari kani. Nauno yan yung pangadyan na to dito. Tumtumun na to. Inuno, ing kudratillah, ing gausim pagbaya sinallahu ta'ala kato taniyo. Magkagunahan kita ni kudratullah. Di na to kagunahanin kusog sintao. Wala dooning kusog sintao bang bukon sabab sing kudratullah. Na, paman sinallahu ta'ala, ya ayyuhan nas, mga kamu manusia, anak kapu Adam, suring sing sin Adam, tumtumani umarayaw. Ing kudurat sinallahu ta'ala nagpapanjari kani. Nakauna iwan simbihaon. Uno yan tuan, ni'matul wujud. Ni'mat sin pagpapanjari kayo. Amin panggayo mo yan, amin lupa mo yan, nikmat siya yan.
Hipatumtum yadto sinallahu subhanahu wa ta'ala nikmat ang pakauri mabutas de nga kabayaan niya kalna bang kau nabutas sa kabayaan niya parintahon kau sinakal mo long mo marayo nakal kuring kanila parintahon kau sin napso mo long mo marayaw kuring kanila inakwaw ni karuling kanila way pisukuon kau sin syahwat mo hinangon kau ipon bukon na kau ipon sin Tuhan. Mga Tuhan, mula buok balikan tanyo, ipatumtum di nikmatul wujud, nikmat sim pagpapanjari kato tanyo, wairun makaraus tunggal da, imahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, munin pagpapanjarian kato, duara. Inna kauna usog ang pababae. Min jakarin wa unsa. Maksud sin jakar, ya po taniw Adam. Maksud sin unsa, ya po taniw Hawa. Kudrat sinallahu ta'ala pagbaya. Gaus sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way makagaus. Tunggal na siya. Patumtum yadto. Inallahu ta'ala haumatin. Nasa kalit dugayngin tum sinta upatta. Yung niya manim patta, nagkasusahan siya. Bang niya tumin ni'matul wujud, mig siya rin nga dunya, temporaring paghula niya, aon paghula, kakal, mapakai niya nikmat pagpapanjarikan niya hakabayaan sin Tuhan di niya mapakai hakabayaan niya. Nah, kaya panjari na mo kamu usog iban babae. Adam iban Hawa. Way makakaus. Tunggal dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mga anak ka po. Sambil na sadya pamasa na to ini, in maghambuok, suway usog iban babae, magtiyaon usog iban babae. Masa na to ini, alamat na sing kiamat, naghinang na sarain tao, manjari na magtiaunin usog, iban, usog. Manjari na magtiaunin babae, iban, babae. Manjari pa magtiaunin hayop, iban, tao. Nakauna na inlabin tao pa hayop. Pag nanamsin hayop na inlab na kanila, kabuka siya ini mga anak po. Piag lami-lami sin tao. Piag main-main sin tao. Mga anak ka po. Ang kanini piatumtum sin Allah Ta'ala supaya katumtuman nila hindi matuha masa sin Nabi Allah no hangibu katahun nagpasampay sin pag-agama kapituan taurim yakad. Piaddam panas sila sintupan. Uno'y sabab, simulang sila inusog iban babae hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, manumtum kita niyo marayaw, bangin nikmat pagpapanjari katutan niyo hausog, nikmat pagpapanjari hababai, iyakad niya rakaing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembiyay ta sin Tuhan, waja'alnakum su'uba. Hinangan namu kamu hula dakula wa kabaila iban hula
siwi-siwi, kauman siwi-siwi sa taud-taud. Biikhtilafi alwanikum wa alsinatikum. Dugaing-dugaingin lupa, aun maputi, aun maitum, aun kalas, dugaing-dugaingin bisyara. Buku saan kita yun nang ginang bisyara? Kaya panjarisin Tuhan yung bisyara. In language, in bahasa, Allah Ta'ala. Bukod nagtalin milikan, in kwanon na to, milikan. Bukod nagtalin Arab, in bahasa na to, Arab. Bukod nagtalin lanang, in bahasa na to. Sababiyaw na nagbabaita. Biikhtilafi alwanikum wa alsinatikum. Ya panjarihan hinangan kamu sintuhan hula dakula. Ya panjarihan kamu sintuhan kauman siwi-siwi. Ya naumbis syararunahan. Tayan mga tuan. Nauno'y maksud yan pagpapanjarihan yan. Aun usog, aun babae, aun hula dakula, aun kauman siwi-siwi. Magbinasa, magsuntok, maghinang atomic bomb, maghinang hydrogen bomb, biyasin na masa na to ini, maghinang chemical bomb. Bukon, maguno, litaara po mag-ingat-ingati. Uno, mag-ingat-ingatin, usugi bang babae, inakuhan siyam, inikaw beauty, bukon. Litaara po mag-ingat-ingati kamu number 1, pep ipon kamu sintuhan. Pia panjari kamu sintuhan. Bukon hiama niyo, bukon hina niyo. Litaara po, ampa kamu mag-ingat-ingati hakabayaan sintuhan. Muna-muna iningatun sintao number 1 pagtuhan. Bangsa jamya sa gimano siya masa na to imingat sin pagtuhan. Simanyang. Litaara po hikarwa. Ampa kamu magtulong-tulungi hakabayaan sintuhan. Hikatu, litaalu po bainakum, ampa kamu maghambuok pangatayan hantara sing kamu harap patuhan. Hikaupat, ampa kamu magtulong-tulungi hakabayaan sintuhan, bukon kamu magtulong-tulungi hakabayaan niyo. Ikalima, ampa kamu mag-ingat-ingati uhuwatun insaniya. In kamu tuwi maglanggong manusia. Ayan Tuhan. Naunin maksun at tahab. Magkasilasa. Indua bangsa. Bangsa usugiban bangsa makain. Ing kabog, nag-enjoy na sila, naglasa, kabog magkahi. Di makading kabog pauwak. Di day sab mga aluin uwak pa kabog. Nag-enjoy sila sim pagpapanjari sintuhan kanila. Naimano siya pabilari akaron. Imbiyay tayad to. Ama iban inahalawm simbay, biya dagbus magkalo. Way nag-enjoy sim pagkulang. Way nag-enjoy sim pagdaig. Way nag-enjoy sim pag... Amo na yung panagna, nag-enjoy sim pagsungit. Nga subhon, unulong na yung kaya sungit mo. Iklog. Natapsilan na sigay. Inakulong na yung kaya sungit ko kanya karang. Natapsilan na isab.
Suway kauhan, tagupat ka dyan. Manok-manok, nag-enjoy, naglupad, nag-enjoy, nagkaon, nag-enjoy, hapungad, nag-enjoy, nagtapo. Suway lawi mano siya, mag-enjoy sila, sing kabuhi nila, sing pamanaw-panaw nila, sing katantan nila, ima na si nag-enjoy, takapahala sa wabmiyakad sila kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipatumtum niya doon. Ingan niya yad to nikmat. Nikmat pagpapanjari. Nikmat pagkasilasa. Nikmat pagtulong tabang. Nikmat pagbutok pangatayan hantara sin manusia kabuhi. Papagbakon da sila sinallahu ta'ala. Hadlaw ka na sabab mag-unahulay sidya. Kau yan tuhan. Litaara po. Mag-ingat-ingati, in sila tuhi, ipon sinallahu ta'ala, magkasilasa, mag-enjoy sila riha babaw singgumi. Labi rin sin pag-enjoy sin manok-manok. Manok-manok mayari, magad pa kabog, di magad pa uwak. Nagagad na sila maglupad. Sanam, nagagad-agad na sila. Sa idol kaun, innakura, impuntukan sa rayaw-rayaw, pia panjari sintuhan mo ni manusia. Litaara po, mag-ingat-ingati sila. Inin sila ipon, sinallahu subhanahu wa ta'ala, magkasilasa. Mga anak ka po, uno pembay ta dito, pag-ubos niya, Fala tapakhur. Hiig impagbansag. Di manjarin milikan, mamaita, kami marayaw, mapansungin nilong namo. Sayantis kami, ungas kami, kamubukon. Uno yan imbaita. Inna akramakum indallah. Aun piun sin Tuhan marayaw. Marayaw pa Tuhan diha dunya. Iwan marayaw pa Tuhan padlaw akhirat. Bang napi na sin Tuhan marayaw kaniha dunya, marayaw na siya pagkahiniya. Nanabaliskat, kita'y nagpi. Ako sa inilong ng marayaw. Mga kauman na mo, ako rin hansam. Naun. Naman to pa kauman dugay. Hansam pa kau. Inna akramakum paman sinallahu ta'ala piunta kamu hisiwim magad kakabayaan sinallahu ta'ala na imagad fala tapakur bil aba wal ajdad way niya piagbantugin nanubo kaniya way niya piagbantugin maas niya way niya piagbantugin nununo niya. Maita. In jahiliya, hipagbantog nila inuno. Nabukon na jahiliya. Makad na hakabayaan sintuhan amin piaramaw nabi iban rasuling kay napusan niya. Junjungan alayhi salatu wassalam. Nah, tayan tuan. Inna akramakum. In marayaw kaniyo. Amin piun sintuhan. Imarayaw kaniyo, amin napi sintuhan. May ta siya napi. At kakum, pasalan sin, miyagad siya kabayaan sintuhan, hinang niindakan, tiyang kisan niyain, liangan, sa lukay niya buhi, iya ayaran niya, ing kabuhi niya, iya ayaran niya pagpapanjari kaniya. Amuyad to mga anak ka. Imbiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala riha ayatin. Ipatumtum nikmat pagpapanjari. Hikarua, nikmat pagtaymanghud. Hikatu, nikmat magbutok pangatayan.
Hikaupat, nikmat, magbutok, makad, hakabayaan, sintuhan, magtulong. Na, nagtulong nakabayaan nila. Yan, mga anak ka po. Dahil nga sabab yan. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya. Ya Rasulullah, intiap-tiap hinangin ni, bang makakad haatulan kabayaan sintuhan dihilan niya pahala dunya iwan adlaw akhirat. Pangasubo na mo kay mo, unuin hinang bang mahinang, asyara'u syawaban ilallah. Unuin hinang bang mahinang, masigla in tutong basan dumagpak padarat sintuhan. Masigla in karayawan. Inta umakad kapal patawi-tawi, impiyon. Amin lara katawa amin makasay. Ikaw tuan bang kau makad kapal, unimpiyon mo. Makasay. Makasay pa, irkun pa, marayaw penuno. Nabang aun tao mini, aun banog harap madto. Unim pagtag mo kaniya. Ikaw mga to. Impiyon mo yung bano, kami 19 kalawang pa ito. Naimbiyaon tuan, aun Cebu pa. Aun. Naimpangasubusin tayo niya Rasulullah, unuin hinang amal, masigla ing karayawan niya, hakamuhi iwan nakamatay. Natay ngo kituan. Duara, walaway tumtumun. Asra in masigla in karayawan niya at kakun amunain tao nagmamakuka pa ulahu ta'ala mumusin jasad niya mumusin nyawalihan niya mumusin pituang gaw tabaran niya hapag mumus kabayaan sintuhan. Unindag busim pagmumusyan, himinang sindaakan, lumayo daing ha, liangan pangakad, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Impangasu, mahunit tatawang. Ittaqullah haqqa tuqatih. Aun pagmabuka sintaw sa bukon bunal. Imbay tak sintuan pagmabuka sa bunal. Biya sinuno. Biya si mga sahabat sinan. Amod tini papaurul kato tanyo na intaw yun. Di saan lang nakasinguran. Matin time nila tuway misan plin. Gaman, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun umat niya naabutan. Kaunahan pa mga sila nagabot. Maita, mapakay niya ingkatan niya nughara kanya nikmat panikmat. Bukun niya mapakay nikmat pabala iban mulka wal iyadu billah. Ayan tuhan. Ay lagu-laguhay ni. Signal. Signal hantara sintaywan tao. Mamonitor ka sintawang kahonulukan. Nabiya din ng signal, mamonitor ko sintuhan. Misanin hat sintaw iwan tao, hinduan sintuhan, pangannal, hinduan sintuhan, pangati, kabakan da kaulong na yad tuakuan. Mga anak ka po. Amo yad tim sa sigla-sigla. Ini karuwa sa sigla-sigla. Amalan simbar iman. Husnul khuluq. Amunain tao marayaw illa kujangang niya patuhan iwan papagkahin niya. Mahal ga deng habulawan, mahal ga deng intan, mahal ga deng musa, mahal ga deng pilak. In pangadatan lakujangang marayaw, hindo sintuhan, pakanabihan iwan pa umat nila. Amuin nalawa hamasa na tuwin. Yaunin sin, yaunin katantan, yaunin musa, yaunin wala doon.
in pangaddatan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Masiglaing karayawan. Nah, kaya nga subumanin masiglaing karayawan, uno'y sabihin ng masiglaing kangian. Dua ra isa. Uno'y number 1, masiglaing kangian. Sumabot na ako kanyo kisamo. Kaanuman tahon siya nagibadat. Lanarak sinamukdo siya. Gina. Kaanuman katahon. Akad siya rin mag-iigdeng halugal pag-ibadatan niya masjid. Nalarak simparakala jina. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita ni umat niya ini adarru ala rijal, malaggu mudarat abang sa usog bang sa babae. Naturan yung papatahan yung masa natuin. Bukon deng ha Muslim. Dahil ha mga sila ng halipulo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi wan nasa. Imasigla mangi. Kumangin atay niya, mitumin atay niya, kumangin nakal niya. Jina. Mga anak ka po. Firman sinallahu ta'ala, wala takrabu jina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ay kamu sumuok, mana sin sumuok, katan sin mangdahi pa jina. Magtagna tuan nga pagatud. Imbar iman usog, iwan bar iman babae, labi rin simpagpuasa yung kagin nila. Mabuka sila sin adar, bukun darar, adar. Magmula yung kata. Nauno pa yung masigla. Kati aturahim. Amo na entaw mamugto pagkasilasa. Hang karugo, hang kaunuduhat. Tanyo mga anak ko. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Huasim parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kuling kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Lasa sintuhaning kakunahan na to. Puno yan yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat. Sa suratu Al-Imran. Ayat ini ayat hanggatus kay mantag siyam. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Bunal to din Allah Ta'ala kalasahan ng mga tao yung suding kabuhiwan kamatay patuhan. Nangandul patuhan. Bukon nangandul paisiw-siw. Hika isa. Wala sila nangandul. Ilmu nila. Mani tamada ala ilmihi udalla. Hisiw-siw tao mangandul. Paingat niyari siya mangandul patuhan di na yung sud pakabayaan sintuhan malawong. Nag-discuss na din mga tao. Mag-blame na sa din, pag-blame, yung pag-discuss, bukon solution sin problem. Nag-create another problem.
Law na, bli mo niya, unway dadto. Nagpatawad sin problem. Naisiyo sin tao nang andol, siningat niya, law. Iwan malaw. Hikarwa. Mani tamada ala ghairihi, hisiyo sin tao mangandol na harukaing niya. Kankuan. Zalla, kumangi. Hikatu. Mani tamada ala aklihi wa fikri. Hisiusin tao mangandul hapikilan niya iwan hakal niya. Takabbar. Wahalaka. Wakasir. Umabbo siya. Masipog na siya. Mahina na siya. Malugi na siya. Mani tamada ala Allah. Na ada punisiusin nangandul patuhan. Iagad na yung kabayaan sin Tuhan. Hinang niya yung sabab katantan. Ang panayong sud pakabayaan sin Allah Ta'ala. Mani tamada ala Allah. Fala dhalla. Wala dhalla. Wala khasara. Wala halak. Di siya malaong. Di siya mahina. Di siya malugi. Di siya masipog. Iman, di siya magtakabur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, unang biyata pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingi sintauri mangandul patuhan. Khalidul qalb. Tumukasin atay. Di tumayma sindeng nga pagkain niya. Di tumayma sindeng nga Tuhan. Intay maun niya sadya. Ingat niya. Pikilan niya. Akal niya. Napso niya. Sahawat niya. Mayta. Ghalidul qalb. Timukasin atay. Uno pa mga Tuhan. Bang di na mangandul pa Tuhan. Di niya nakaruning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inni'mat pakayon niya na pamangi. Su'ul khuluk. Kay mangi impangaddatan. Bang kay mangi impangaddatan, kay mangi ingkatan pakaradyaan niya waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, impamung sinambuk. Imam Sintaw Madina, Imam Malik. Iwan si murid niya. Unin pamong niya. Aun pangilahan sing kialasahan siya sin Tuhan. Uno yan. Impangilahan sing kialasahan na siya sin Tuhan. Apabila laung niya. Akarun muna. Piyahatod sin Tuhan maun kay mo, naghatod nabi pilihan, naghatod rasul pilihan, wahiran wabatinan. Iagad mo na, katampalan, iwan hakasipukan. Biyadin kagi mo nang agad. Sidukul hadis. Di kau mamuting patuhan. Sidukul kau. Di kau mamuting pa Allah subhanahu wa ta'ala hakabtang. Hikarwa, adaul amanah. Tiyunay mo in amanat. Mga anak ka po, magsusungin adlaw, magsusungin tahon, magsusungin kahalan, magsusungin hayanat si manusia. Susungin pagtipu, magsusungin pagagkal. Imbari iman usug, iban bari iman babae. Di tuod sila mutas. Tiutumtum nila imbiyata sintuhan kan Umar. Tiutumtum nila imbiyata sintuhan kan Abu Bakar. Isa-isa si Abu Bakar timbanguning karayawan. Ini katu. Alamat kialasahan na sila. Husnul khuluq wa husnul jiwar. Marayaw yung pangaddatan nila, patuhan, iwan marayaw yung pangaddatan nila magkahi, iwan marayaw sila magdaig, magpangdaig pakaniya.
na mura-murahan mga anak ka po, yung mga nikmat na sabot to, ikabalik taniyo pakabayaan sin Allah Ta'ala, ayaw na to lupason yung mga nasabot to, tiyawag kita niyo, pihati kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulong iwan la sa kato taniyo, hakabuhi, dahon taniyo mga rap pahadarat niya. Tubtob na rin to, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, inyawalihan na to, inpito ang gautabaran na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma ij'alna minal faizina fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum